Бері кел, келелі. Nene sağınıp kayttın mı kızım? Ne de sağındım, şişmene de sağındım. Şulay mı? Maladies. Haydi kızım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas-salah. Hayya alas-salah. Hayya ala-falah. Hayya ala-falah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Hürmetli Topaşlılar, hürmetli yoktaşlar, minzereliler, mında konaklar da var. Hürmetli mine şuşa olda doğup üsken jigitler, kızlar, hazır indi barsa da ulu yaştagi. Ferit Mullagaliş mine bu yaş vakitta şuşunda ömrün ötkergen, ili başlap jibergen Erik Feritiş, mine ulu deyip aytegende yaş kişkene vakittan ok. Kuman bik көңіллі вақиға, бик изгі іш, шешмайында ол ілігіліктен ұқтатар халқының нендедір сірлі өзінің жәліп етіп тұрған, әрбір ауылда өзінің шешмәсі болған, өзінің елғасы, өзінің анда көлі. Құман су өзіне тарта, бик матур орынға орнашқан Топаш ауылы әлі тарихын көпмәдір искә төшереп үттек. 1719 елда башланып китә икән аның тарихы Топашның. Инде анда Топаш исемле бабай булганмы, абзый булганмы, нигез салып килгән, шуннан Топаш дип шундый үзенең ние бар, тарихы. Гомумән бу төбәк элегелектән үк бик эшчән төбәк булган. Менә бүгенге бәйрәм белән барыгызны да тәбрик итәм. Киләчәктә әле бу моның әле башлыгына, монда әле фикерләр бар, киңәйтергә, күлендә буа формасында булырмы, аны да юллары кирәк була, моның инде агачлар утыртырга кирәк, бөтен авыл белән берлектә менә өмәләр оештырып, тәртиптә тотарга. Шушы бик зур рәхмәт. Эрик Фәрит Муллагалич аларның менә башлап җибәргән бу фикере. Мында берничә шундай шешмә булган, әйдә берсен кайсы уңайрак халыкка, гел постоянно менә шунда йөриләр икән дип, бер 3 ел элек булган иде бу сүз. Менә теге башкарып чыктылар, анда эшләгән безнең төзүчеләргә, менә Василек мында йөргән икән, безнең улты уже
көптәнге өзебезнең район җегете инде Геворг менән монда күрәм. Ул тоже башлап җибәргәндә катнашкан. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Шушындай матур итеп Шишмә булгач, инде аның Жаннана авылы да матур итеп тәртиптә тотарга, шушы төбәкне, шушы урыннарны, яшьләрне тәрбияләргә, менә шу чисталыкка, пөхтәлеккә, тәртипкә киләчәктә бергә тормыш итеп дәвам итәргә. Барыгызны да шушы бәйрәм белән. Hürmetli Topaşlılar, kelgen konaklar, bugün çindən da Topaş avlı tarixində zor vaqiğa, yana baştan rekonstruksiya ötken Şişməni aşağız. Mine Şişmə yoluna kirgen vaqtda tübəsində mine arkada hatırga alsağız, okursiz, ihtibar bilen su yolun Şişməni qarab turgan kişilerge hoş savabı yazıla dep yazılgan. Bu burungu zamandan kelgen sözler. Tiren iştelikке iya. Mine 1954-55 yıllarda ok uzgan gasırның Topaş avlı kişisi Hüccet Babay şuşu orunda birinci tapqır Şişməni aşa. Ulanı şitenler nünüp saklap tuta. Ondan soň anın başlagan bu tradisiyasi anın neslinin buğundan buğunga devam ete. Anın oğlu Hafiz bu Şişmege buralar düşürüp bir neçe tapqır düzeltip, remontlap, anın yolun qarab, çiz tartıp, halkka şuşu sunu işerlik derecede tuttu. Ondan soň indi alarның onuğu Naib Babay, mine bugün artist çıktı. Alar başta merhumlar indi. Ağır toprakları jеңер bulsun. Naib Baba yangadan oğul halkı bilen birlikte 70. yıllarda bu Şişmege yana soluşuru. Hem indi mine bugün bu tradisiyonu, matur tradisiyonu devam etip zamança mümkünlüklerden çıkıp Şişme özgertip kuruldu. Indi oğul halkına benim sorağım şol, matur ettirip Şişmeni saklap, qarab, kış günü qardan arındırıp, buzdan arındırıp, halkka kerekli matur ettirip tutsağız idi. Anın mine suji yatırgan kaptajı tege yakta görünüp tura. Ansı çistartılıp su oğul halkı bilen birlikte kaptajını matur ettirip, şit yat evirler düşmeslik ettirip, türüp, tüzüçüler hem kırışı bilen qoplap, maturlap koydular. Sunun analizi alındı, şerge yaraklı, evet su. Analizleri yazıp, bütün sanitstansiya tarafından işlengen analizler Şişme yanına yazıp ilip koyulgan. Mine şol iske düşe, min kişkine vakitte, benim babay, yıl sayın avulda basma salıp Şişmeni yaz itirgan idi. Yıl sayın yılga ketken vakitte Şişme jimirile olanı yaz günü qabattan düzelteydi. Min kişkene vakitte okuğa kirgençe isinde kalgan. Bir vakitni iyot yuklap kalganmın. Kişiler suğa bargandır indi. Qardan çistartırga ülgürmedim. Bekini aşalmay kaldım. Nindi iyot dip. Ana bir kimde avul sabitinden akşa tülemegen. Bir kimden var eken de bilmegen de administrasiyada. Avulda şunday Tatar halkının ilikten kalgan tradisiyası, hürüf gadeti Şişmeni özleri küçü bilen halkka fayda bulsun deyip, halkka eybet bulsun deyip, her orunda özleri şunda Şişmeni tutarlar ya. Benim babay ömür boyu şol Şişmeni qaradı. Men hazır mine şunu iske çürüm. Şuna göre sizde avul saveti ol Şişmeni şistartmagan eken, şubun jidmagan eken, ağaçın qaramagan eken, suun sepmegen eken deyip, kimge de bulsa ayıplap durmağız. Avul halkı özleri İlikki g'arif adetler boyunca o'zingiz birgalab qarasag'iz edi. O'zingiz saqlasag'iz edi. O't ko'z chiqarmasqa. Munda bit endi tamaki tortib, pajarda chiqdi, o'rmonlar yonib ketdi. Anday ayberlarni qaytgan qo'noqlarga anlatsag'iz edi. Motor ettirib kelajakda de Tatar xalqining g'arif adetlarini saqlab, motor ettirib yashasak edi. Motor ettirib salomat bo'lib, munda bu Şişmede hozir to'ylar o'tkazgan mumkinlik bor. Yoshlar kelib su yolun ko'rsatib degan motor g'uruf odat bor edi. Hozir su yolun ko'rsatib turmaylar, andan kolonka ko'rsata boshladilar. Kolonkalar da bitdi. Bundan da kelib
той өткәріп, су юлын көрсетірге була, фотоға түшерге була. Мотор иттеріп, аны жиһазлап қойылған. Орындықлары бар. Самауырынан су ағып тұра, бір қошана тоқтан экранын бұрып, жоқ, ябарлық түгін. Қарарсыз бүгін барығызда ол соны ауыз етіп кетігіз. Исен сау болағыз, мотор етіп яшағыз, көп тапқыр су yollarında ұшырашырға ясын. Hücret babayның бұнығының қызы олсы да бүгін қайтқан. Әйді шақырыға аларының أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم İstemsiz hürmetli ağıldaşlarım, hürmetli жетекçilerimiz, şoşu çeşmenin suun tükken kız Üncüde Hafiz kızı sizin oldağızda bosıp dura. Şoşu zor işini başkarıp çıkargan жетекçilerimizge, ağıldaşlarımızga pek zor rahmetimizni eytesimiz gele. Onların turmuşlarında işlerinde zor uңышларга erişirge nasip bulsun. Şotlanıp, puanıp, tınış ilimizde yaşarge nasip bulsun. Я тоже хотела сказать большое спасибо всем, кто участвовал в реконструкции этого родника. Это моя родная деревня, это мой родной родник, где мы все время и с братьями, сестрами гуляли, играли. Вот. Для меня было неожиданностью, что вот от такого масштаба реконструкция. Мне очень приятно, увековечивали память моего отца, мне очень приятно, что родник также называется Наиб Шишмесе. Спасибо всем большое, искренне от сердца, я буду всегда это хранить в памяти. Я детей своих привезла, внуков Наипа, чтобы они тоже всегда помнили, как нужно жить, делать добро людям, чтобы потом через десятилетия люди вспоминали об этом с благодарностью и пользовались водой с удовольствием на здоровье. Спасибо всем большое. Bu çeşmenin remontlау tarixi uzaq болды енді. Bundan bir neçe yıllar elek андай plan var idi, lakin bilgenigizce türlü ağırlar kelip çıkı sebeple, türlü ağırlıklar bulu sebeple. Ondan son bir yıl tağın problemalar ondan da köbürek yeterlik bitindi. Şulay bulağa qaramastan bu çeşmeni işletiği için stimul verişi, stimul Fransız tilinden tercüme etken onda ışlı toyak. Elek stimul bilen koğanlar bitindi, o gözlerini. Stimul verişi bir kişi var, ol Nuriye Apa. Ol tыңғылық бермеді. Енді аның шиғыры әлі қошан yazılған еді. Шол шиғырыны өзі оқып кетсін әлі. Hürmetli ağıldaşlar, hürmetli koytkan konaklar, sizni mine bugünkü en izgi beyram bilen şın yürekten tebrik etem. Selamet bulunuz, ağırmağız, şoşa şişme sularına içip doğalanığız. Bu şiir mine şoşa şişmege kağılışlı, benim şiir indi şunu kadir yalgışsam anda yazılıp koyulgan. Yazsan da barbar unutula ol. Oğlum bizdeki ul, Naip Şişmesi, jeylerin kileler yanına atşesi, yelip uç bilen suların şesi, onları hiç gitmey, kilmey yanından gitesi, şişme ol tuğan yer yerege, her kimnin tamırı tiregi, etkeyimizlerin saklıdır, hatırli Galiyullah bilegen, hatırli şişmege can birip, tırışıp ihlastan yergenin, hatırli enkeyim, bu şişmem enkeyim kente köterip kilgenin. Urgılıp çığa jerimnin güyeki yirege türünden, jaygına şiltirep yılgaga minzele suuna urile. Kişeyip yol ala şulmanға, dengizge koşula urgılıp, şol tarih yoluna urile. Bir motor key bulup, bez bulup, tirilik başı ol tevgi kat. İrinim çılatkan izgi su, kileşek buğunğa bir miras. Susağın basarlık yetker bu. Yaktaşlar, sağınıp kaytsınlar, susağın bassınlar birede. Aşıklar ışıraşsın bu yılda, aşıksın çeşmege kilerge.
Ғұмірінің өзі көк жай ғана, ақсынла сулары тынмасын, һәм найып шешмесі ауылыма шілтіреп мәдхия жырласын. Туған ауылны бір вақыттан тұрғай арами қызым. Біздің шешме бек шифалы. Әйдәк зәлі қонақлар, сол шифалы суны ауыз етігені. Ауылларға колонкалар кіргеш, шешменің қажетті деп керек болмай бастады. Мен бұна бек бір жылдым қызым. Бұнан біздің ойладым да ауылымыздың тракторшысы İlyasов Ғалиулланы шақырдым. Оның білен келіп, біз бураны сүтіп, оның орнына бетон жырлап шығырдық. Міне ауылымыз өмір бойы сүтісмәден кірекіліге кетті. Әйдәгіз қонақлар, рәхим етігіз. Siz eserle kulağınızda stajı kullanırız. Bilenler kıysa şu karadız mı sen? Eydegiz. Eydegiz indi. Біздің Көпбайша ауылының ең тәмді сулы шешмесі біздің бәләкейленов. Дәмін біліп, шұрынық суын ішілістік. Міне қазір бит мотор етіп бұсына ішлеп келділер. Ауыл күркі болып тұра. Рахмет ішлеген кісілерге. Нені неге жермен қарайсың ұрығынны, мына ұрығында су тегерлік тұрыр. Оны түшірге керегімді дейір екен. Мына шындай жақын тере керек, бұғарға керек. Кішіге бір үйренген жерге дейді. Әйе, ғұмырға шында су кірген бетіне қалды. Сөрем, берем. Зурай біттіңіз. Қалдасыған? Мындай бейрам күні сізге барығызға да, өзімізге де сәлеметлік, тағым рұқат сәлеметлік. Шошындай изге шешме янына түшіп, дәмлі суларын ішіп, шифаларға ясын. Мұны башқарып шыққан кішілерге барысына да бик зор рахмет. Хороший родник, отлично, очень красиво сделали.